umwanzi wawe ntukamugirire nabi. Ni ikosa rikomeye kubana n'umwanzi nk'uko abana nawe. Ni ikosa rikomeye kuvuga umwanzi wawe uko akuvuga. Umugabo arimo kwinjira mu nzu ananiwe, computer yaramwishe hano ararwaye, ukamubwira ngo turara tuvuze turara tubirangije. Biriya zamwene wanyu tugomba kurara tubirangije, none nyamara tuzareka tuzabona yandi turyama. Umugabo yaramamagara arambwira ngo icyatumye mva mu rugo. Umugore yamfatira ku gakanu uko ninjiye ngo turavuga ibi. Uko nije ngo turavuga ibi mbona ampoza ku nkeke. Ubuzima ndimo sinokora kariya kazi nkora ngo no mu rugo shike hariya merere kuriya. Rero aho gutakaza akazi namusigiye icumba, musigira inzu, nafakiza ku ruhande. Namara kumenya ko hari igihe cyo kuganira n'icyo kutaganira nzagaruka. Abo ntibaragera ino nabi Rwanda. Reka mabwire iki kintu, ufitanye ikibazo n'umugabo wawe, ikibazo wafitanye ni cya nyina na se. Reka dusome ijambo ry'Imana munyenyere twahaguruka, tugasoma ijambo ry'Imana duhagurutse kubw'icyubahiro cy'Umwami. Not my glory, but for God's glory. Esther igice cya 4 ndasoma umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Naho nyine nsoma muri uyu mwanya. Esther igice cya 4 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Bibiliya soma ni Bibiliya yera, iravuga ngo Mordekai nawe arabatuma asubiza Esther ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niba ucecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngube umwamikazi no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mwakire ijambo ry'Imana. Reka mwike hasi cyangwa mubyagire mu Kirundi. Teme baduhaye no kuvuga umuntu w'ingirakamaro, umuntu w'agaciro. Umuntu w'agaciro cyangwa kuba umuntu w'agaciro ni ijambo Imana yashatse ko twiga muri iyi minsi, kandi ko buri muntu wese uri hano yumva yuko ari uw'ingirakamaro. Uw'ingirakamaro mu muryango wanyu, uw'ingirakamaro mu ishengero ryawe, uw'ingirakamaro mu mashengero yose aho ugera, uw'ingirakamaro muri generasiyo urimo n'igihugu ukoreramo. Ejo nababwiye yuko jewe mvuga indangagaciro cyangwa ibintu biranga abo bantu bagaciro. Nababwiye yuko nzavuga nka 7, ejo navuze 2, reka arizo mvuga mu magambo 2, hanyuma nje ku cya 3 wenda ni cya 4 tuzakomeza uko Umwuka atuyobora. Icyambere twaravuze ngo ni abantu bitandukanya. Tushobora kuba uw'ingirakamaro ukiri muri masse y'abantu bose, ukiri mu kigare. Iyi Imana igiye gukoresha abantu mu buryo bwihariye, irabanza ikabatandukanye n'abandi bose, ikabigisha, ikabatoza nkabo. Nabivuzeho cyane mvuga identite y'uwo muntu nuko agomba kuba yitandukanya. Separation life ni umuntu witandukanyije. Icyo se nkigarukaho n'ibinyigisho yarafashwe abantu bayikurikira. Icya kabiri navuze ko ari abantu bubaha Imana. They obey God's voice. Bumva ijwi ry'Imana bikarenga mu kuryumva bakaryumvira. Icyo nacyo sinkigarukaho. Icya gatatu ni cya none
nico ngiye kuvugaho, n'abantu bihangana. Iryo jambo ngiye kuvuga, abantu bihangana, soreze ku ijambo rivuga ngo bamenye igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. Hanyuma icanyuma n'abantu basenga. Kuri aya materaniro ya mu gitondo nivyo bintu ngiye kuvuga, mbahaye icyo bita outline. N'abantu bihangana, bamenye igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga, bamenye agaciro k'amasengesho. Ico kintu kirumvikanye? Hari umuntu utogenda nibura yumvise icyo navuze? Ibyo ntibihagije, nimushaka komantere zindi ntimuzumve, ariko ico kintu ucigiremo. Ubundi nimo ndavuga ku buzima bwa Esteri kubera yuko nico gice baduhaye. Buriya gutanga teme ni byiza, ariko guhitamo ubuzima bw'umuntu twigiraho ni byiza cyane. Kubera yuko ndi umwarimu w'ijambo, nkunda iyo umuntu amaye teme akampeza na reference, biranyoroheye kugira ngo twigire hariya, kandi buri muntu wese asigarana ibintu bizamufasha muri ubuzima n'ubuzima buzaza. Nkunda igitabo cya Esteri, sinongeye kugisubiraho. Bimwe mu bintu umuntu yakwibaza ko turimo tuvuga ngo n'abantu bihangana, muwombaza ngo se Esteri yihanganiye iki? Kubera yuko ni umuntu wisanze yapfushije se wari se wabo wa Moridekayi, ariko agira amahirwe Moridekayi wagiraga akazi bwami aramwadopta ari mushiki wiwe, aramurera. Sinshatse kuvuga ibyo biri itavuze, ndavuga gusa ibyo biri yavuze. Ariko ngira aho ngaho umwana deja wifuze warezwe na mwene se wabo, akarerwa ku mugore wa mwene se wabo, shobora kugesinga yuko ubuzima butamworoheye. Bwira mugenzi wawe ngo nubwo ubuzima butakoroheye, Imana igufite n'umugambi. Alo, tuzamura Imana yacu ibiganza. Nubwo ubuzima butakoroheye, nubwo isi itakoroheye, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe urenze ibibazo wayibona, urenze amajwi wayumva. Hari imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe ngo zikunyuze mu bihe bikomeye. Imana yacu igiye ihindura ibihe bikomeye ikabigiramo ubuhamya. Mu bihe uhaye inyuramo hari ubuhamya imbere yawe. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Esteri mu buzima bwo mu muryango wiwe naho yisanze habaye kwihangana, Bibiliya itatubwira, ariko duhereye ku makuru duheza twumva yuko yanyuzemo. Ariko noneho ngiye kubaheza ibyo yihanganiye nifashishije ijambo ry'Imana. Ibyo gusa ndaza gusaba umuntu ufite Bibiliya y'ikirundi birumvikana aze kumfasha. Ndababwira ibintu 4 Esteri yihanganiye biri mu ijambo ry'Imana, hanyuma mbabwire ikinyejana turimo n'uburyo twomwigiraho. Icyambere, nkuko mwabyumvise, yashatswe ibwami, aba umugore wa Asuwerusi. Jumvikana yuko yasaga nkaho yagiye mu bintu byose byuzuye, ariko usomye Bibiliya urasanga hari ibyo yihanganiye. Icyambere, yashatse umugabo wumva amabwire. Asomere Esteri igice cya 3 umurongo wa 8. Mwumve niba hari ikintu abagore banga mu buzima, ni ugushaka umugabo utegekwa na nyina. Hari abantu bafite abagabo b'abana baba nyina, hari ugeze ambwira ngo je nta mugabo ngira agahungu ka mama wiwe. Ibyo mama avuze nibyo bikorwa, ibyo iwabo bavuze nibyo bikorwa. Ntitugira urugo, mu yandi magambo simba mu rugo, ntitujya tuganira n'umugabo. Iwabo bafata gahunda bakatubwira amatangazo tugakurikiza. Urwo rugo ruragoye kwihanganirwa. 3
ku murongo wa 8. nuko Hamani abarira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko busabagiye, hari ubwoko haza ahangaha bukwiragiye mu mahanga yo mu bihugu bunyanyagiye mu mahanga y'ibihugu uyobora, kandi ntibitondere ibyagezwe byawe mwami, ntibajya bitondera amategeko yawe. nico gituma mwami, niyo mpamvu bitabereye gupfa kubarekera ngaho, tiwo wagumana mu bihugu uyobora kabisa. Rekera navuze amadetaye n'iryo jambo gusa Hamani yavuze. Wa mugambi wo kwica Abayuda uratangira. Ntiyigeze avuga ngo ibi Hamani avuze abigira n'iyihe nyungu. Ni ukubera iki? Aba bantu baje hano gute? Bamara iki gihugu? Niki twobafasha? Niki badufashije? Mu mateka yacu bameze gute? Aba bantu kubera iki Hamani mu gitondo kimwe avuze ngo aba bantu ndibo baha amahwemo ngo babeho? Ni iyihe mpamvu? Yari umuntu wumva amabwire. Imana ikurinda umuntu wumva amabwire. Niba hari ikintu kibi ni ukumva uruhande rumwe. Abacumba buriya tugira amakuru menshi ku bantu, ariko amakuru menshi tugira ku bantu ni sans unique. Ni umuntu uza akakubwira ngo runaka yaranyishe, runaka yaransenye, runaka aranyanga, akakubwira amakuru atagira uko angana. Waba ufite nk'amahirwe ukaba warahuye na runaka we yamuvuze neza, uko nyine ubukize uzusigara umwumva, ariko uvuga ni waje kundoga tu, mfite amakuru yandi. Ibyo uhaye umuvugaho si bizaza kuvugaho. Amabwire ntushobora kuba w'ingirakamaro mu itorero wumva amabwire. Hari abantu benshi babaye demode mu itorero kubera ibyo bababwiye. Uje wese akakubwira, hari ukubwira ngo yavugishijwe, hari ukubwira ngo n'Imana yamubwiye, hari ukubwira ngo narose. Ariko abantu barimo bararota muri iyi minsi, ntawe ukiryama ngo bucye atarose. Ngo narose, ngo nabonye yambaye ibintu by'umukara, ngo ukuntu namubonye ngo ni umuntu mubi. Kuza umubona ku manywa yambaye noire ukamubwira ko yambaye neza. Iyo yambaye amakoti y'umukara, yambaye ishati y'umukara, sivyo uzuvuga ngo yambaye neza, ariko wamubona mu nzozi ngo ni mubi. Abaye mubi gute? Ninde wabwiye ko inzozi zose ziva ku Mana? Inzozi nishi buriya turota ni imiruho. Iyo bazavaga ku Mana, uzi ko nza ndota ibintu zaho nakuriye nkiri mutoya, ndi mu muhanda wa kaburimbo mwiza, nkarota mbaye ndi mu mihanda y'ibiharabuke itameze neza mu manga. None se iyo ni Imana ibihaye imbwira? Oya, si Imana, ni commemoration, ni ukwibuka. Ubwonko bwacu ndimuzi ko ibintu byavuga tubyibagirwa, tukibuka ibya kera. Wavuga ngo nabonye ndi iwacu ku itongo kera ngo bari bajanyeyo, tibakujanyeyo, wibutse. Yumvaga amabwire. Muyandi magambo Esiteri yabanye n'umugabo utegekera urugo hanze. Ibintu byose byabaga iwabo, ntabwo batekerezaga ngo baganire, ahubwo habaga Hamani. Ibintu byose byakorwaga muri uriya muryango no muri buriya bwami, habaga Hamani hirya. Njya mbwira abantu, nugira ibyago uzahura n'umuyobozi udafata ibyemezo, ubwirwa n'abo hanze. Undi kuba umuyobozi mwiza, ko turimo turavuga umuntu w'ingirakamaro, agomba kuba yirinda gufata ibyemezo ahereye ku zo bamubwiye. Niyo mpamvu abashumba benshi bababwira ngo bavuze runaka, bavuze runaka, bavuze runaka, mukabona babakoresha. Ni ukubera yuko ntibumureka kuko we wamuvuze, hari abandi benshi afasha. Alo? Kandi ntiyumva ibyo bavuze, yumva ibyo Imana yavuze. Kandi Imana uko ibayeho ijya ibwira abantu ibyo yababwiye, hanyuma wowe ukagira ngo none ufite amakuru yakubwiye kandi yabwiye undi muntu. Muzamwibuka yuko reka tuzamure Imana yacu ibiganza.
reka dukomere imana yacu amashyi. Mose yageze azamuka, imana ikamubwira, yamara kumubwira ndibwire Aroni na Miriyamu yuko yavuganye na Mose n'amadetayi, bakaza bakitotomba ngo ni gute uri mu kutugezaho amatangazo. Hakabona ariko sinje bagejeho amatangazo, mbabwira ibyo nabwiwe kubabwira. Imana ndizivuga vuga, ariko Imana izivuga. Reka dukomere imana yacu amashyi. Mu yandi magambo, Esiteri abana n'umugabo wakira amatangazo ava hanze, arabireba araceceka. Umuyuda mwiza, ibintu byose uko bije si ko ahaguruka ngo arwane, uzi umenya uburyo urwana intambara zawe. Amabwire, ikigeragezo cya mbere yihanganiye. Icya kabiri ndi kwihuta, yari umusinzi. Somera umurongo wa 15. Asuwerusi yari umusinzi. Muzi ko ikintu cyakuye Vashiti mu rugo rwa Asuwerusi ari ubusinzi. Ubusinzi bwande bwa Asuwerusi. Somera umurongo wa 15. Igice cya 3. Yego. Nuko izo ntumwa zigenda zihuta kubwo kwihanikirizwa n'umwami. Iryo tegeko ryamamara no kumugwa Ishushani, maze umwami na Hamani biyicarira ngo banywe. Maze umwami Asuwerusi na Hamani bicazwa no kunywa. Ariko abo kumugwa Ishushani barumirwa. Abo kumurwa w'Ishushani barenze ukunda umwami na Hamani baborewe. Nababwiye ngo Vashiti yararenganye. Nizajya mbivuga mujye mubyumva, sinjya mvuga ibintu bitari mu ijambo ry'Imana. Vashiti yari mu nama n'abagore bakiriye, bagize ibirori by'amezi 6. Ibirori byabo byari by'amezi 6. Muzabisome. Umwami yatumije ibikomangoma zo mu bihugu ayobora n'ibimukikije. Bagira ibirori by'amezi 6, bakanywa mu gitondo bakarara banywa. Bahora muri ubwo buzima. Umunsi umwe birimo bisozwa, aravuga ngo bazana umugore wiwe ngo yereke abandi bantu ukunda umugore wiwe ari mwiza. No sense. Ayo ni amakuru y'umusinzi. Nta muntu wotumiza umugore wiwe ngo aza mumurike ko ari mwiza. Ni mwiza iwawe mu cyumba, ni mwiza iwawe mu rugo, ni mwiza mu mutima wawe. Ntabwo ari umwamikazi, si umuntu wo kwerekana. Vashiti aramubwira ngo ariko hano ndiga naje mfite delegasiyo y'abagore b'abo bantu mfite aho ngaho, ndi muri bizinesi na pazi. How comes kumbwira ngo nize mva aho ngaho nza aho ngaho? Akirimo avuga gutyo abantu bamabaza, nabwo ngo yumvaga amabwire. Baramubwira ngo uyu mugore ko ataje, abagore bose baradusuzuguye. Nutirukana uyu mugore kara ntigeragana, ariko mumaze mumenye ikibazo ari mu biki kubera ikataje, umuvugishe neza yamaciteka. Icya kabiri, umusinzi. Bwa businzi bwa zabirori bwarakomeje mu gihe cya Esiteri, ngo yicazwa no kunywa we nande na Hamani, igihugu cyose ab'Ishushani ngo barumirwa. Mugabo singiye gushikira ababorerwa, ari mu kunyura mu kabare hamara isaha imwe, ugahamagara pasiteri ngo ndava mu rugo, ngo nta mugabo nashatse, ngo araborerwa. Kwihangana. Tuzahindura isi wanyu utariga kwihangana. Tuzahindura mu gihugu utariga kwihangana. Tuzakora mu isengero utariga kwihangana. Tuzagera ku ntego utariga kwihangana. Kwihangana. Uzi ko umuntu agomba ngo pase ngo ngewe ngo bankomerekeje ngo banyishe ngo mvuye muri protocole kubereke ngo ari umuntu wandemje nabi. Icyo gusa ngo kandi sibyo kwihanganirwa. Biravuga ngo tugoswe n'igicu c'abahamya. Niba utihanganira ko bakurebye nabi, aba bantu bihanganiye iki kugira ngo bagere aha nk'abashumba? Muzi ibyo bihanganira? Halo, tuzamura Imana yacu ibiganza. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Iduha umutima wo kwihangana muzo turimo. Tuzagera ugomba kugera utihangana. Muri ubuzima ni ukwihangana. N'abandi bose ba Yosefu bariha uzi kugurishwa na bene so.
hanyuma bakugeraho ukababwira ngo mwagambire kungirira nabi narabyihanganiye dore umusaruro nuko musanze ni minisitiri w'intebe ari ukugira ngo njewe mbatabare mu gihe cy'amapfa. hahirwa uwihanganira ibigeragezo kuko namara gutsindwa zemerwa. ubuzima turimo burasaba kwihangana. icya gatatu yihanganiye Esiteri yashatse umugabo utegerwa. igice cya 4 umurongo wa 15 kugera kuri 16. umugabo utegerwa ariko Esiteri yarahuritse kabisa. 4 umurongo wa 15. maze Esiteri arabatuma ngo yishura Moridekayi ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose, hamagara bene wacu abayuda bose bari Shushani mwisonzeshe ku bwanjye, mujye kwiyiriza ku bwanjye, mumare iminsi 3 ku murango, mutarya mutagira icyo mujya canke munywa. nanje twe n'inshoreke zanje tuzokwisonzesha, tugiye kwisonzesha mpeze mbone gushikaho umwami ari, kugira ngo ndebe niba no kwegera uyu mwami, kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe. niba ari ugupfa nyine nzapfe. rekeraho. sinzi yamwumvise aya makuru, sinzi mujya muyasoma mukayumva. aho umugore abwira bene wabo bose ngo mugende mwisonzese mumare 3 mutarya, naje na timu yaje inyegere, niko tugomba kubigenza kugira ngo ndebe ku munsi umwe no kwegera umugabo nkamubona. Hello? Esiteri ni igihume, tumukomera amashyi cyane. uzi kubona n'umugabo utegerwa. hari umuntu wigeze amubagara arambwira ni nta mugabo nashatse, habe n'abana ntibagira se. iyo ageze mu nzu televiziyo ntiyongera kuvuga, nta kantu gakotora, agera mu nzu ni silence cimetière. iyo umwana ahagurutse aramubwira ngo wagurutse gute, yicara ngo wicaye gute, yareba ngo urebye gute. mu yandi magambo tubana ni Al-Shabaab iba mu rugo. Esiteri ni urugero rwiza, yabanye na Al-Shabaab mu rugo kandi ari ubwami. nyambwira abantu niwifuza umugisha w'umuntu uzumenye n'ibigeragezo byiwe. ngo yashatswe ibwami mukumva yuko yatsinze misi mu bantu bahiganwaga barenga 1000, bamaze ari amezi menshi bari migeragezwa. hanyuma ageze mu rugo aravuga ati n'uru rugo kuba ibwami nukunguko, kuba mwisi no kwihangana. hahirwa bihangana ibigeragezo. ese bavuga ngo naje mu rugo kubera impamvu, naje mu rugo kubera intego. izo mwana yatangiye muri jewe ngomba kubisoza. nta kintu kizangura muri uru rugo n'ubwo umugabo ategerwa. I will stick to the goal. Je vais m'atteler à l'objectif. umugabo utegerwa uvuga ngo iminsi mwisonzeshe kugira ngo azamusange. igitangaje Moridekayi yamutumaho, Bibiliya yambwiye ngo yari amaze iminsi 30 ataramubona. wewe ari mu gutinda kuza, yagiye kure mukino wa Manchester na Arsenal, ukandikira paseri ngo mvuye mu rugo, ngo azataha atinze. wewe arataha atinze, urashaka kumusiga ariko arataha. yavuze ngo uzagaye umuntu guhera ntuzamugaye gutinda. wowe uragaye watinze, ariko uyu nguyu iminsi 30 atamubona, atazi gahunda yiwe. ari umugore watsindiye irushanwa, umwami kazi ukiri mutoya utagira ukwasa. iminsi 30. bwira mugeze ngo se urimo kwihangana, urimo kwihangana, uza wihangana. icyakane yihanganiye
Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wegeraga ahari atamutunze inkoni, nanze ko dukomeza gusoma, yaramwicaga ku buryo n'umugore yamubwiye ngo iryo tegeko ryo kwicana naje sindirenze, nimumara kwisonzesha mugasenga Imana niduha faveri ahari ndamwegera ye kunyica, ariko nimpfa muramenye nyine ko nzize koze nyayo. Umwicanyi bivuga ngo Esteri yahabaye aza abantu bapfuye, yarazi ko runaka yaje atawe gahunda arapfa, amenya n'undi uwapfaga wese baza akamwe ngo runaka nawe aragiye. None arababwira ngo rero ni turu yanje, ko mukomeje kumbwira ngo ndi muri sezo yanje, nimugende mwirize nanje niyirize, ngenda atantumije natandunda inkoni ndapfa, nimpfa muzabwira abantu ko napfuye. Wari wihangana kugeza igihe wopfa? Kamabwira iki kintu iyo ponye iveho. Ikinyejana dufite ni ikinyejana kitihangana. Koresha amagambo abiri, ni fast food generation. N'abantu b'ibiryo bitatetswe bitacaniriwe, bifunze byihuta, muzare ibintu byose ni fast food, ni prêt à porter. Sabantu botegereza ngo bazamupime bakati ishati barebe uko ibitugu bye bingana bamuzanira ishati mukwiriye, barashaka prêt à porter. Niyo bagiye kuja mu modoka barashaka express, tibashaka ibintu mu Rwanda tuvuga ngo byatwegerane byo kuvuga ngo irahagarara ihagara oya, tibashaka ibintu byo ku ni microwave generation. Microwave murayizi ni microonde, na hantu uzana ibintu ugashyiramo ikabira biguhaye, ni ATM, ni yakarita ushira hariya ikakuzanya. Murashaka ibintu byose cooked and quickly, bisa birangiye. Murashaka no kubana n'Imana muri ubwo buryo. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo Mana nguzi ibyo nkeneye tarabivuga ubimbeze, niyo ugiye gusenga ngo nguzi ko ndafite umwanya tavuze menshi unyumve. Murashaka ibintu byihuta, ntawe ugishaka gutegereza, nta poromosiyo yo gutegereza no gukorera ndibayishaka. Barashaka shortcut, barashaka izihuse kandi nonanga. Ikinyejana dufite kirashaka ibintu byihuse kandi nona bite kuba byaje, byaba ari byiza atari byiza, nuko abantu dufite bateye. Nyamara Yesu ntigeze atwigisha kumera gutyo. Yaravuze ngo nimuje gusenga muze mutegereza. Muramwibuka umugani ngeze muri Luka 18 w'umuntu waje ngo afite umwana ufite amen. Yarameze gute? Yari afite umuntu muri mu mwenda wamurenganyije, aza kureba umucamanza umeze gute, utubaha Imana utita ku bantu. Hanyuma ngo araza aravuga ngo undenganure. Avuze ngo undenganure, umucamanza ntiyamwumva ntiyanamwakira, arongera agakomanga, umucamanza ntamusubize kandi ahayamwumva. Nigeze kugira ikibazo kiremereye, nje gushaka umuhanuzi, ndagenda mubireke byo gushaka abahanuzi, mushaka Imana, dukomere Imana yacu amashi. Noneho mpageze abwira umwana mpaye numva ngo ugende umubwire ngo ndasinziriye. Umwana araza arambwira ngo arambwiye ngo nkubwire ngo arasinziriye. Okay, ndamubwira se none se kumbwiye ngo nawe ahita yumva ibyo umwana ambwiye, kuko yarazi ko umwana ahita avuga ngo sanza asinziriye. Umwana aravuga ngo arambwiye ngo nkubwire ngo arasinziriye. Ndasohoka, naho nari naje kuri moto, imodoka yanjye yari ifite ikibazo, ko yabanje kumaza ngo so umuntu ninde simumenye aje gute, ngo moto imusize hano. Yumvisha ari uwa moto yumva atari uwo kwakirwa. Moto yatse mbona arasohotse, arambwiye ngo mbabarira garuka. Nambwira ngo ntabwo ngaruka, mbabwiye n'ukuri kose singaruka, kuko nubisha umutima umwe. Ariko Imana nuko nguko yokorera mu muntu. Kuva uwo munsi mbwira Imana, Imana urampa impano
cyangwa tubane nawe nk'ikiragi ndaza nkumva. Hari muri 2005 kuva icyo gihe Imana yatangiye kumvugisha. Uzi impamvu Imana itazi kuvugisha? Nuko ufite abavugishwa inyuzamo amagambo. Imana ndiyo gutuma abantu ikubona. Yarakubuze ntuyigirire umwanya, ntugira umwanya wo gusenga ngo uyishake. Biravuga ngo nkunda bankunda, abashakana umwete barambona. Wayiburiye umwanya urashaka ibindi byihuse. Niyo ugiye gusenga uravuga ngo Mana hari ibindi byihuta nje sinkuboneye umwanya, ariko ntumeye abantu. Hakaza rero abakuriganya. Dukomere Imana yacu amashyi. Gutegereza. Uziko ikintu nabonye gutegereza turajanga. Yesu aravuga ngo none uwo mugore ngo aravuga ngo ndatitiriza, aratitiriza, yanga kugenda. Kwizera no kwanga guheba. Kwizera no kwanga kuvayo. Kwizera no kudakura y'amaso bitarakunda. Kwizera no kuvuga ngo urabikora kiriyano, n'utira ndatingano, kugeza igihe uzabikora ndiyano, ubikore vuba ndiyano, utira ndiyano, ntawe mbaye ngenda, ndategereje, Mwami ndategereje. Mwami ndategereje. Wambwiye umutima wanje urakwizeye. Umutima wanje urakwizeye. Umutima wanje yamahagara aratitiriza. Yesu aravuga none mwumvise amakuru y'umugore w'umupfakazi n'umucamanza ubera, utubaha Imana, utita ku bantu, watitirije kugeza igihe umucamanza avuga ngo uyu muntu arandembeje, nindamusubiza ari hano, nimusubiza ndamwikiza, areka musubize kugira ngo agende ampa amahwemo, ampa amahoro. Ngo none niba umucamanza ubera yarageze agasubiza abamaze Uwiteka Imana y'urukundo, ese ntizabaheza ibyo bayisaba batitije? Ngo se umwana w'umuntu naza azasanga kwizera ko gihari. Uziko umunota umwe wo muri feruje, muzamuzita feruje hano namwe, iyo uri presse uzugira ngo imaze imyaka 2. Iyo utwaye imodoka uzaba mutangira kuvugiriza umuntu uri imbere yawe amahone, umunota umwe ntizirenze umunota. Hari abantu benshi iyo ugiye nko kuri banki ugasanga abantu 5 ku murongo, uzuhita usubira ngo ndagaruka kuko ubonye abantu 5 no muri restaurant n'ahandi. Nyamara Imana iratwigisha gutegereza. Nta bantu bakoreye muri sezo yabo badategereje. Mose yagurutse ku myaka 40, Imana imukoresha myaka 80. Igihe yarazi ngo ni igihe cyo gukora, imworeza Midiyani amara y'imyaka 40. Yosefu yamaze imyaka 13 yagurutse mu gihe ciwe. Sinovuga abantu ngo mbarangize. Yesu yaje gukora ubushake bw'Imana, yatangiye gukora afite imyaka 30. Abanza kuja muri atelier ariga. Tegereza Uwiteka Virgile, umutima wanje urategereza, kandi ijambo ryiwe niryo niringira. Iyo ni Zaburi. Tegereza Uwiteka Virgile, umutima wanje nawe utoje gutegereza, kwihangana. Aburahamu wasezeranyijwe umwana akamara imyaka 25. Buri gihe Imana ikazimugaruka ikamubwira ngo ndaje nje kubwira ko amakuru ya mwana akiriho, ikamubwira ngo sohoka, agasohoka, ikamubwira ngo dutembere, bagatembera, bakagera ku nyanja. Nose ubonye iki? Ndabona amazi ni meza, ni meza, iruhande hari iki? Hari umusenyi. Niko ruzarugwaye ruzangana. Yabacibaza Imana ikabura. Nose unsize gute? Imyaka ikarenga, undi munsi kagarwa ni jewe kandi wongeye kugusura. Ni wowe Mana urakagirane, uransuye ndagusuye.
niwe wavuze ya magambo watangiye kumbwira amakuru meza. Harya nakubwiye ibyiki by'umusenyi, reba no hejuru akareba, ubonye iki? Mbonye inyenyeri. Ni kuri uzarwaye rusangana undi munsi araza ahageze none aravuga ngo mu kindi gihe nk'iki nzagaruka Sara byare umuhungu. Iravuga ngo Sara yamaseka, ngo kuvuga ndayawe twarayamenye. Turakuzi. Niba rero wadusuye cyangwa ukatubwira iby'umusenyi, turakuzi. Niba rero watubwiye iby'inyenyeri, turakuzi. Ahubwo nabwiye umugabo wanje ngo afate umugore, umuntu witwa Hagari, baranazaranye umwana wabo arakuze. Ariko Imana yavuze igikurikirana imyaka 1000. Tegereza Uwiteka, umutima wanje urategereza, kandi ijambo ryiwe. Mujya musoza saa sita, si ngombwa yuko nkomeza amagambo yose. Ndashaka gusengera muri iri kugira ngo tutabikira gahunda, ko nari kuvuga kumenya kuvuga no kumenya kutavuga. Kivuge murakinyemereye? Ego. Iyo ni ijambo rya gatatu, kwihangana no gutegereza. Ijambo rya kane, abantu bagira umumaro mu gihe cyabo bamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. Iri jambo nararitinye. Nubona umuntu azavuga vuga, uzamenye ko nta impact azagira mu buzima. Tuje mu byanditswe, ndagisoza mu minota nk'itanu. Yamenye igihe mpere mu gihe cyo guceceka. Igice cya 5 umurongo wa 3. Nuko umwami aramubaza ati uragomba iki ga mwami kazi Esiteri? Bagera igihe uwara amakuru nasimbutse, agera igihe aragenda nyuma yo kwiriza, ahageze umwami ntiyamwica, amutunga inkoni. Bwira mugenzi wawe umwami agutunga inkoni. Mwongera umubwire ngo umwami agutunga inkoni. Umwami agutunga inkoni. Umwami akurebe neza. Umwami aguhumurisha. Umwami akugirire neza. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Aravuga ngo ndatangaye, amasengesho yakoze kabisa, mwasenze none ndashyitse anduza inkoni, ntatse randevu. Hanyuma umwami aramubwira ngo subira muri wa murongo wa 3. Nuko umwami aramubaza ati uragomba iki ga mwami kazi Esiteri? Urashaka iki? Urasaba iki? Unahitaji nini kwa Mungu wako? Iyo ni rumaizi ya Munishi. Ni gari ya Toyota wala ni Benz. Abantu bakamatengera muri za Toyota. Igikomesi Toyota na Benz. Ngo urasaba iki? Ndakiguha niyo cyo igice cy'igihugu cyane. Ndakiguha nubwo urumva aramubwira ngo urashaka iki? Ahita yantisipa aramubwira ngo ni igice cy'ubwami. Amen. Ndakiguheza kuko uzanye ubwiza buvuye ahantu. Esiteri abigenza gukomeza. Esiteri aramwishura ati mwami niba vyemera uzemeye uwo munsi wozanana na Hamani kunzimano nabateguriye kuri banke. Nateguye dina iremereye, wowe na Hamani muze. Komeza. Nuko umwami aravuga ati nimunyarukane Hamani, muhamagare Hamani aze. Esiteri yateguye dina kugira ngo bibe nk'uko Esiteri avuga. Nuko Esiteri murumva muzishariranye Esiteri hari yavuga ngo no gupfa, niba ngomba gupfa ni ikibazo cya bene wabo. None umwami aramubwira ngo ikintu wansaba ndakiguha uko kingana cyose, nihagera naho usaba igice cy'iki gihugu ndakiguha. Ariko Esiteri amenya igihe cyo kuvuga, araceceka. Aramubwira ngo icyari gitumye ngutumira ni ukugira ngo wowe na Hamani muze twishime. Ijambo nyamukuru yamarishira ku ruhande. Baza umugore ukwegereye mwese, uzi igihe cyo kuvuga? Iyo uvuze igihe
uceceka igihe wagombaga kuvuga. Iyo ucecetse igihe utagombaga kuvuga, uzuvuga igihe abandi bose bacecetse. Niba ushaka ubuzima buhindutse, wige kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Mpamagarira Hamani, nauze nateguye banke, nateguye dîner royal, muze dusangire. Umurongo wa 4. Esiteri aramwishura ati mwami niwavyemera uwo munsi wazanana na Hamani ku nzimano nabateguriye. Umurongo wa 5, nuko umwami aravuga ati nimunyarukane Hamani kugira ngo bibe nk'uko Esiteri avuze. Nuko umwami na Hamani baja ku nzimano Esiteri yateguye. Komeza. Umurongo wa 6, bakiriko baranywa umuvinyo. Umwami abaza Esiteri ati nduravuga ijambo wadutumiriye. Icyo usaba ni giki? Nta nzoga zitagira ijambo, nta dini itagira ijambo. Waduhamagaye kuri banke à l'occasion de quoi? Tubwire, ntibishobora kuba à l'occasion de rien. Tubwire icyatumye utwicaza umwami n'igikomangoma n'umwungirije. Ngo urondera iki? Niyo cyo igice cy'urashaka yongera gusubira muri ya ofu. Niyo cyo igice cy'igihugu canje uragihabwa. Esiteri aramwishura ati icyo saba kandi ndondera niki? Namba ndaguhimbaye, niba nkugiriye wibambe, ndi imbere yawe mwami, ukemera icyo saba, no gushitsa icyo ndondera, no gushitsa icyo ushaka, mwokongera kuza ndegurira dîner yindi nyene Hamani ku nzimano nzobategurira, nateguye dîner ahandi kandi ejo icyo uvuze nzogikora mwami. Rero nzakubwira twongeye gusangira n'uyu muntu nabo. Iyi dîner ya none yari yo kwishima yuko turi kumwe. Mutegura iyindi, biyakiyewe navuga ngo inkera. Umugabo arimo kwinjira mu nzu ananiwe, kompiyuta yaramwishe hano ararwaye, ukamubwira ngo turara tubirangije. Biriya bya mwene wanyu tugomba kurara tubirangije. None nyamara tuzareka tuzabona oya ntituryama. Umugabo yaramamagaye arambwira ngo icyatumye mva mu rugo. Umugore yamfatira ku gakano uko ninjiye ngo turavuga ibi, mbona ampoza ku nkeke. Ubuzima ndimo sinokora kariya kazi nkora ngo no mu rugo shike hariya merewe kuriya. Rero aho gutakaza akazi namusigiye icumba, musigira inzu, nafakiza ku ruhande. Namara kumenya ko hari igihe cyo kuganira n'icyo kutaganira nzagaruka. Abo ntibaragera ino nabi Rwanda. Reka mabwire iki kintu, ufitanye ikibazo n'umugabo wawe, ikibazo bafitanye ni cya nyina na se, ugashaka ngo mukivugire mu cumba mu isaha imwe, ntibikunda. Tegura banke, tegura dîner, umubwire ngo dusohoke bwa mbere ndashaka kujyana kuri beach kandi mu mafaranga yawe. Nimugera hari umubwire ngo uno munsi yashatse kubera ko uri umugabo mwiza, urasa neza, urambara ukaberwa, wasese ndagukunda, nongeye kugukunda, tuzasubira. Agende yibaza se uku warujanye gukora iki, kukubwira kuri mwiza, ntuhora umbona ariko nakubonye ubutangabusha, umutima wanje wambwiye kuri mwiza, uri mwiza cyane. Umugabo naho uko umutima wawe ujanye, niwongera kumubwira ngo tugende azakora ngo nije wishura. Nimumara kugerayo umubweno ya tiwari wabiteguye, nushaka kunyishurira uzanzana ubutaha, nawe azahita kubwira ngo ejo tuzasubireyo. Nimusubirane kubera yuko wishuye wamenye agaciro k'ibiganiro. Reka tuganire. Kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, kumenya igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, nizo bintu zubaka umuntu uzagera kure. Hari igihe cyo kuvuga ibibazo, hari igihe cyo kubisengera, hari igihe cyo kuzigira, hari igihe cyo kuzicarana, hari igihe cyo kubisohora,
bintu bikomeye utagira diplomasi. Nta rugo rukomeye rutagira diplomasi, nta torero rikomeye ritagira diplomasi. Kuko ibyo uriya mugore yakoraga ni umudiplomate fin. Ubundi abadiplomate ibintu byabo byose birangira mu maresitora no mu makuruwari. Muzamura akakubwira ngo tugende tujane muri resitora. Bienvenue arabizi, muri Amerika iyo ushaka kuganira n'umuntu muri fundraising ntuzumubwira mu rusengero gutya, uzumubwira ngo tuje muri resitora nkwakire. Siko bimeze, siko banyuze bigenda. Zava hano ndi umunyafurika nkamwe ndagushaka, ndashaka gusohokana muri resitora, tugasohoka tukaganira tugasangira, ikawa niyo bazabamo ntihenda. Yamara kumugeramo kandi yo yigurira, kumva gusa ko umunyafurika yamuguriye ikawa bikamurenga. Nkamubwira ni rero tuzongere duhure ngo wa gatatu, ufite nk'umwanya ku wa gatatu ndawufite, iyihe saa tugahura, twabura ku wa gatatu kongera tugahura, kongera nkagura ya kawa kandi bazanywa ikawa y'umukara yirabura. Jewe ngifatira ya indi yanje irimo akerera. Hanyuma nkamubwiraga none ga dufite ikibazo cy'inyubako, dufite ikibazo cy'inyubako. No munsi wa mbere buriya diplomasi ni nziza cyane, izikora mu ngo, izikora mu nyubako, izikora mu miryango, izikora muri bene wacu, izikora mu baturanyi, izikora umwuka wa diplomasi. Bwira mugenzi wawe umwuka wa diplomasi. Tuzamura Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashyi menshi. Kumenya igihe cyo kuvuga, uzi ko aricyo Esiteri yatsindishe n'icyo gusa, ni warutira Vashiti, kuko amafuti ya Asuwerusi bombi barayazi, ariko Vashiti yabuze diplomasi. Byari byoroshye ko Vashiti avuga ndi uriya ni umwami, icyo yavuze ni umwami, akamubwira ngo ndaje ndishimye, ariko hirya hari abantu nakiraga, niba nk'iminota 2 abantu bombona nkagenda no bikora kurya nicyo yari akeneye. Ariko amubwira ngo ugende mubwire ngo simboneka. Ugiye kunsuzugura imbere y'aba bantu. Abagabo bakunda icubahiro, bagore mwabirubise ntabwo mwabyumvise, bisubiremo. Abagabo bakoze mu cubahiro, bakunda icubahiro, bahagara mu cubahiro, bavugira mu cubahiro, bateye mu cubahiro, bicara mu cubahiro, bahagara mu cubahiro. Ubuzima bwabo bwose ni icubahiro. Ni wima umugabo icubahiro urapfuye. Abagore bahumekera mu rukundo, imitima ni urukundo. Iyo ubwiye umugore ngo wambaye neza azayamaseka, ngo ayiwe ngo niko bimeze, niko ubibonye rwose wambaye neza uraberewe, ayiwe papa runa umeze gute noneho. Kubera yuko bakoze ntibaba ivumbi, twebwe twakozwe mu ivumbi, ibo bavuye mu mutima wejejwe, mu rubavu rwogejwe. Mu yandi magambo bakunda utuntu tw'isuku two kubwirwa neza, tw'amakuru meza, ariko umugabo ni ukumucira bugufi. Iyo waciriye umugabo bugufi ibintu byose birakunda. Dukomere Imana yacu amashyi. Ndasoreza aho ngaho. Amenya igihe cyo kuvuga, amenya igihe. Niba mwazumvise neza, yaratumiwe atanga randevu yo kuzana Hamani wa mwanzi wawe, bicarana nawe atamufitiye bifu, aramugaburira aramuserva. Niyo ashaka kumwica ari kumwicira hariya, ko zari byoroshye ko ashyiramo akantu kuko bari basinze. Ariko aravuga ngo nta mpamvu yo gukoresha buryo, Imana izicira inzira. Umwanzi wawe ntukamugirire nabi. Ni ikosa rikomeye kubana n'umwanzi nk'uko abana nawe. Ni ikosa rikomeye kuvuga umwanzi wawe uko akuvuga. Arabakira, akora banke yindi, kugeza igihe ageze ku ya gatatu. Ageze kuri banke ya gatatu nibwo yavuze amakuru. Baza mugenzi wawe wese uzi usasira ibyo ugiye kuvuga. Uzi
ibyo ugiye kuvuga cyangwa uzupfa kuvuga vuga. Nimusoma umurongo wa 15 ndashoje turahita duhaguruka dusenge. Nizo muri zo senariyo zose yari yagituma kuri bene wabo ngo mugende musenge. Nahawe randevu yo kuvugana nawe, mwongere soma 15 4:15. Maze Esiteri arabatuma yishura Moridekayi ati genda ubakoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani. Aya makuru niho yabereye. Avuga ni mugende ikahasi narangije. Abwira abantu ngo ubwira abantu b'Ishushani musenge. Deja yari muri izi randevu. Akavuga nese ko tugiye gusangira ndabivuga gute ndabikora gute. Ijambo rya kangahe rya 5 yamenye yuko gusenga ariyo ntwari ikomeye irusha no kuvuga. Ko mbere yo kuvuga tugomba gusenga, ko amasengesho ari umurimo uherekeza indi mirimo yose dushaka gukora. Abantu bazagira umumaro muri sosiyete zabo ni abantu basenga. Barizo umuntu umwicaranye wese ujya usengera ibintu byawe cyangwa ujya usengesha. Kaze kw'iriba ryiza. Iriba ryiza ni wowe riba ryiza ridatobekara. Niyo mvugo uri kuramfasha gukomeza urugendo ndiko ndamara. Mfashe ukuboko mufatikanije na Kristo mu kunyoborera hari amazi adasuma. Numva mbuze aho mpera n'aho mpereza mu kuvuga ibyiza vy'amabitotaye bikazira kuma. Iriba ryiza uri ryiza koko muri wewe hadudubiza. Ijambo ryiza riruhura, rinezeza, ryigisha, rimurika, ikambere rinomora ibikomere rikadusubizamwo inkomezi zisha. Ni wowe ryiza maya kandi mayagiza. Ndayihayagiriza ukwitanga utitangira itama ukemera ukaruha, ariko ukavuga ngo kuruhana shikanya abandi bo kumenya Kristo ngo niko kuruhuka kw'igihe kirekire. Uririba rimeze nka rimwe nama niyibiramo maze imibembe yiwe igakira. Narakumenye kuva ubwo ivyanje vyagiye bihinduka. Narishaje ariko ubu ngenda niyubura mu nkome zinshi. Iriba ryiza ry'agahimbare rihimbara abaryumviye. Si ukugutaka kuko Kristo yagutatse akagutakagiza mu kukwira no mu kukwihebera kwihera ingabire y'akabura rugera ariyo rukundo rugwiza amahoro ku bandi. Ivyawe rero riba jewe numva bintekera bikantereka ku gishitsi kitanyiganyika. Nzohora ndakumva ariko ndanakumvira kuko wambereye ukimaze. Nzohora mfasha abandi kukumenya kuko muri wewe nukuri hari inyungu itigera ihomba. Kristo yama gukomeza